Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Malam ini kita coba belajar Iqra ketiga halaman 30. Ada Kiki di Jakarta. Silakan Ki dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadaraka wa alihataka. Mana salah? Wanya ketinggalan. Waknya. Ayo. Waya. Bukan yadaroka. Wanya jangan ditinggalin dong. Wayadaroka. Wayadaraka wa alihataka. Kanya pendek. Wa yadaraka wa alihataka. Ayo. Wayadaraka wa Kaknya alihataka. pendek. Kan gak ada yang manjangin. Wa yadaraka wa alihataka. Wayadaraka wa alihataka. Kaknya pendek. Wa yadaraka kawa. Wa yadaraka wa yadaraka wa alihataka. Ya pendek. Wayadaraka wa alihataka. A-nya panjang. Lama ngaji jadi lupa lagi nih. Iya, Iya, enggak apa-apa. kaku lagi Wah, lidahnya. ya. Nanti kaku lagi nanti rekamannya ya. Wah, ya. Tapi biasanya ini susah, yang lainnya belum tentu. Wa yadaraka wa alihataka. Coba yang ini wajala. Waja'ala fiha rawasiya. Tuh, tinggal wanya doang ini masalahnya. Rawasiya, ayo. Lagi. Waja'ala fiha rawasiya. Bagus. Wa ja'ala fiha rawasiya. Kenapa yang ini tadi susah ya kamu ya? Wa yadaraka wa alihataka. Wa yadaraka wa alihataka. Wa yadaraka wa alihataka. Nanti kamu ulang-ulang ya. Biasanya kalau dicoba sekarang bukannya benar, malah belepotan terus ya. Iya, Nanti pas iya. turun kamu bisa. Yuk, harut. Haruta wa maruta. Wa marutanya benar. Yang pertamanya tuh panjang juga. Haruta wa maruta. Coba. Haruta wa maruta. Kemudian. Fa'ala hadha bi'alihatina. Pintar. Walaupun dalnya masih dal Jawa ya. Fa'ala hadha bi'alihatina. Terus, bagus. Qalu taqasamu. Kalau taqasamu. Tuh bisa. Kamu masih kayak kalau taqasamu kayak gitu ya kayak itu di tenggorokannya ada permen kali ya. Kayak kasilek kecil siapa namanya gigi di Jakarta gitu ya. Kayak gitu. Ayo. Enggak apa-apa lah, ntar berubah. Terus fata'ah itu. Fata'ato fa'akoro. Ronya pendek ya. Fata'ata fakoro. Coba lagi. Fata'ato fatoro. Fakoro. Fata'ato Wah, fakoro. bukan. Iya, serotip. A-nya ketinggalan. Fata'ata fakoro. Tenang. Fata'ato fa'akoro. Gitu. Pinter kalau tenang mah ya. Jangan. Kan kita kenal udah lama. Udah 1 tahun lebih ya. Masih grogi Masa? aja. Nggak tahu. Kamu ngaji tuh dari mulai habis lebaran kan sebelum lebaran.
Sebelumnya? Dari habis lebaran. Habis lebaran. Oh, belum lama berarti ya. Iya. Iya. Sok atau terus. Ka kana qomisuhu Kana komisuhu. Coba lagi. kana ko kana qomisuhu Kana komisuhu. Kemudian. kanu fiha fakihina Fakihina gitu. kanu fiha fakihina Kanu fiha fakihina. Kemudian. wa idza sa'alaka ibadi Itu bagus. Wa idza sa'alaka ibadi. Cuman kurang ujungnya doang. Ibadi. Kemudian. ulangin Terusin aja lah. Kurang dikit. wa kafa bina hasibina Wa kafa bina hasibina. Kemudian. fakana akibat fakana fakana akibatahuma Fakana akibatahuma. Kemudian. wa sahibatihi wa banihi Wabanihi. Ulang. wa sahibatihi wa banihi Wasahibatihi wabanihi. Tinggal dipendekin. Terus. Fala talumuni walumu Fala talumuni walumu. Kemudian. wa yakhafuna adabahu Wa yakhafuna adabahu. Kemudian. Ebda nih. Ya. Fa'idha rakibu Fa'idha rakibu. utiya kitabahu Biyami. biyawminihi Biyamo, jangan biyau. Biyami. Biyaminihi. utiya Panjang. Utiya. utiya Pendek. kitabahu Utiya kitabahu. utiya kitabahu biyawminihi Kenapa biyaumihi kan nggak ada wau. Biyaminihi ini pasangan semua. Kalau biyau itu lin kan nggak ada waunya. Biyami, Yamin, Mang Yamin, tukang es, tukang ayam, tukang mie pangsit, Mas Yamin, Biyamin, Yamin. Kenapa biyaumin kan nggak ada w-nya? Ayo lagi. utiya kitabahu biyaminihi wa Yang panjang biyaminihi fayaqulu. utiya Utia. kitabahu Utia pendek, nggak ada yang panjang. utiya kitabahu Biyami. biyawminihi Kenapa biyau jauh dulunya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Allahu Akbar. Kenapa biau-biau terus? Ayo, nggak apa-apa. Biyaumi, Biami, biyamini. Biami jangan. Mas Yamin tukang mie ayam tuh deket rumah saya, Mas Yamin. Mas siapa Iya. namanya? Mas Yaumin. Kenapa jadi Yaumin kan gak ada W-nya? Yamin, Yamin, Yamin. Itu Yamin, Biamin nih di kanan di kiri. Utia pelan-pelan aja ya. Utia kita bahu coba dikit-dikit. Utia kita bahu coba. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu. Ya nggak apa-apa masih salah ya. Utia kita bahu biyami biyaminihi biyaminihi fayaqulu biyami biyamini fayaqulu. Nanti kamu ulang-ulang lah ya. Ilahu. Ilahahu hawuhu. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. 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 Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Terusin aja sampai bawah. Nanti kapan-kapan diulang lagi ini. Nanti saya teruskan ke Iqra 4. Tapi jangan catatan ini EBTA ini diulang-ulang lagi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan karena kalau di Iqra 4 awal-awal mudah. Ini EBTA agak susah ya. Yuk. Kemudian Wala yakadu yusi'uhu. bukan wala yakadu yusiguhu wala yakadu yusiguhu wala yakadu yusiguhu. Nanti kamu ulang-ulang. Panjang pendeknya masih ini ya. Masih mungkin lama nggak ngaji juga. Yuk, maluhu. Maluhu wa walutuhu. Wa waladuhu. Coba lagi. Kiki nggak apa-apa. Ya Allah. Tenang aja nggak apa-apa. Justru itu kalau kamu pinter, ngapain datang ke sini? Itu kamu memberi motivasi ya Allah. Ternyata saya masih butuh Pak Ari. Saya masih harus belajar. Mudah-mudahan saya sabar, semuanya sabar. Itu kan? Nggak apa-apa. Kalau kamu pinter, justru murid saya itu kalau udah pinter-pinter pada pergi biasanya. Ya suka nggak suka memang kalau udah pinter mereka pada pergi gitu kan. Mau diapain gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Terus. Maluhu wa waladuhu. Duhu. Wa waladuhu. Wa waladuhu. Wa waladuhu. Wa waladuhu. Kemudian. Maluhu wa waladuhu wa fumiha. Wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Wafumiha wafumiha wa adasiha wa basaliha. Kemudian Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Kemudian Faduku adabi wa nuduri. fadhuku adabi wa nudhuri.
Fakana akibatahuma Fakana akibatahuma. Bagus. Kemudian. fiha manafiku Fi'o. Wa fi'u wa masyaribu. masyaribu Fiha manafi'u wa masyaribu. Fiha manafi'u wa masyaribu. Terus, nggak apa-apa, nanti latih ya. Wa baraka. Nanti jangan lupa minta rekamannya. ya. Wa baraka fiha Tuh pinter. Wa baraka fiha. Kemudian. khofat Khofa maqami. khofa maqami wa khofa wa'idi Bagus, tinggal paknya doang nih. Khofa maqami wa khofa wa'idi. Fa ini pendek coba. Khofa maqami wa khofa. Fa ini pendek. Yuk. khofa Pendek. maqami Khofa maqo. Pa-nya pendek. Dua-duanya pendek. Nggak ada yang panjang. khofa maqami wa khofa Wa kho. wa'idi Di sini. Wa khofa wa'idi. Coba. Wa khofa wa'idi. wa khofa wa'idi Wa'idi. wa'idi Dari latih. Jelas yang bawah. Wahamana. wahamana wa junud Wajunudahuma. Ya. Wajunu. wama Wahamana. wahamana wa junudahuma Angin. kanu khati'ina Wahamana wajunudahuma kanu khati'ina. Kamu bagus saja, tinggal ngulang-ngulang aja. Terusin. Bima. bima tufiduna fihi Bima tufiduna fihi. Coba. bima ya Pak? Iya. Iya, bima betul. Bima tufiduna fihi Bagus. Kemudian la taqulu. la taqulu ra'ina wa qulu Bagus. La taqulu ra'ina wa qulu. Kemudian yang ini wala yakadu. wala yakadu yunibu Yubinu. Bukan yunidu. Yubinu. Ba. Ya, lagi. wala yakadu Yubinu. yubinu Wala yakadu yubinu. Kemudian faqala lisolibihi lisahibihi, bukan lisolibihi, bukan lam ini. Ini alif lisahibihi. Ayo, faqala lisolibihi mana ada lamnya? Enggak ada lamnya, non. Lisahibihi. Lisahibihi, enggak ada lamnya. Ya, faqala lisahibihi wa huwa yuhawiruhu iya, yuhawiruhu. Faqala lisahibihi wa huwa yuhawiruhu. Diulang-ulang ya nanti ya. Terus fagulibu hunalika fagulibu hunalika. Kemudian taroka alu Musa wa alu Haruna pinter.
Taraka alu Musa wa alu Haruna. Kemudian. Pendek. Kalimatuna. Ini bukan alif. Lam. Kalimatuna. Yuk. Kalimatuna li'ibadina. Bagus. Kalimatuna li'ibadina. Kemudian. Warasulahu kubitu kama kutiba. Kubita terbalik. Kubita. Kubita. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Kubita ya. Terus yang bawah. Wakanu. Wakanu lana abidina. Pinter. Wakanu lana abidina. Kemudian. Yuqatiluna. Pokoknya panjang. Yuqatiluna. Yuqatiluna fi sabilihi. Yuqatiluna fi sabilihi. Kemudian. Lahu birazikina. Lahu biraziqina. Kemudian. Fadabahuha wa makadu. Fadhabahuha wa makadu. Pintar ya. Tapi tolong ini diulang-ulang. Nih di keempat. Ban. Ini gak ada yang panjang. Baban, tatan. Ayo. Masih kotak-kotak, Pak Ustadz. Oke, lupa. Diulang lagi. Ya, baban ada. Udah. Yuk, silakan. Baban, tatan. Bahkan buru-buru kan situ jadi gurunya, saya jadi muridnya. Baban, ayo. Baban. Baban. Orang Jawanya, gurunya orang Jawa. Baban. Terus. Tatan. Tatan. Sansan. 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 Sasan. Sansan. Sasan. Sasan. Jajan. Jajan. Dandan. Dandan. Razan. Dandan. Kalau dandan mah itu ininya tanwinnya 2. Dandan. Ini mah razan gitu atuh. Zazan. Razan. Jajan. Zazan. Fafan. Fafan. Kakan. Kakan. Gogon. Gogon. Zonzon. Astagfirullahaladzim. Zozon. 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 Aduh, iki. Terlalu. Kan barisnya cuma 1. Kan kalau ininya patahnya 2, zon bener. Zozon yang ini. Aduh. Yayan. Yayan. Lalan. Lalan. Bagus. Ahada. Ahada. Ahadan. Ahadan. Amala. Amala. Amalan. Amalan. Hasana. Hasana. Hasanan. Hasanan. Soliha. Soliha. Solihan. Solihan. Naziron. Nadhiran. Bashiron. Bashiran. Zu'an. Ju'an. Bagus. Nuhan. Nuhan. Ini kalau nggak ngutang mah cepet pinternya nih. Iya, Keroki ini mandi keringat nih. Panas dingin. Ya biarin, ntar juga pinter ya. Wahudan. Wahudan.
Qa'adan. Qa'adan. Mubarakan. Mubarakan. Syahadatan. Syahadatan. Jami'an. Jami'an. Qurunan. Qurunan. Tuh pinter. Azudan. Kalau dibilang pinter pasti salah. Adudan. Nggak ada yang panjang. Non. Adudan. Adudan. Sabilaha. Sabilaha. Zalaqo. Zalakon. Zalakon dihentikan dia zalakon. Zalakon ya. Zalakon. Zalakon. Rogodan. Rogodan. Ta'aman. Ta'aman. Tolalan. Hah? Tolalan. Dolalan. Iya. Dolalan. Kemudian dolalan. Kemudian yang ini. Sami'an. Pintar tuh. Sami'an. Sami'an. Aliman. Aliman. Azizan. Azizan. Hakiman. Hakiman. Adaban. Adaban. Aliman. Aliman. Wa asila. Wa asilan. Wa asilan. Kemudian Zoliman. zaliman. Zoliman. Zaliman. Yatiman. Yatiman. Fakiron. Fakiran. Sa'idan. Sa'idan. Jurujan. Juruzan. Kemudian nih yang ini. Rusulan. Rasulan. 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 Tahuron. Tahuran. Haliman. Haliman. Gofuron. Ghafuran. Kemudian yuk. Tati. Tati. Titin. Titin. Atin. Edoh. Dadi. Dadi. Titin. Didin. Orang Sunda mah nggak Mama. ada dadi, adanya dadi sama didin. Orang Jawa dadi, didin. Perasaan lidah tuh udah pas gitu. Iya, Tapi kan didengar namanya orang juga tuh salah ya. namanya kan lidah. Kayak orang Sunda aja ngomongnya F-nya susah ya. Dadi, didin. Nah, dadi, didin gitu ya disundain. Kemudian Dadi. Titin. Maman. Maman. Mimin. Mimin. Wawan. Wawan. Wiwin. Kiki Mukawin. Wiwin. Enggak.
Terus. Hasidan. Hasidan. Hasidin. Hasidin. Gosikon. Gosikon. Goshikin. Gosikin. Delika. Zalika. Terus. Lahabin. Lahabin. La'adin. 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 Tuh kamu yang pendek-pendek kan udah pinter. Yang panjang-panjang tadi nyungsep agak pusing, agak banyak ya. Tapi nanti kalau dia dibiasakan insya Allah. Tenang aja ya. Kau usah khawatir. Itu. Kemudian. Hijarotin. Hijaratin. Marodin. Maradin. Kupuan. Kufuan. Mafarojan. Mafarojan. Mafajan. Mafazan. Lisanin. Lisani. Jangan ada ninnya. Lisani. Lisani. Isatin. Aisyatin. Fidinin. Fidinin. Mijanin. Mizanin. Mizanin. Aliman. Aliman. Nasiatin. Nasiatin. Kadibatin. Kadibatin. Khotiatin. Khotiatin. Jahiman. Jahiman. Pintar. Sering dilatih ya yang ini. Imadin. Imadin. Yang panjang. Imadin. Imadin. Inaban. Inaban. Kofasin. Kowasin. Kolaman. Kolaman. Alaki. Alakin. Gunamin. Gonamin. Rusuluhu. Rasuluhu. Kitabihi. Kitabihi. Hujuan. Huzuan. Hujuan. Huzuan. Hasiman. Hansiman. Katibin. Kadibin. Katibin. Kadibin. Kadibin. Kiki. Lama di Jakarta, kamu bergaulnya sama tukang bakso sih. Tukang bakso kan orang Jawa semua. Orang Tegal ya. Iya, benar. Oh, jadi begitu. Coba gaulnya sama tukang sayur tuh orang Sunda. Nanti lain lagi. Kadibin. Terus pacarnya orang Jawa lagi. Nah, udahlah. Ya, terus tahurin. 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 Kotopin. Gondobin. Wahidatin. Wahidatin. Miatin. Miatin. Gak ada yang panjang itu mah. Miatin. Oh, banyak nggak panjang itu? Gak panjang. Itu kan gak pasangan. Miatin. Miatin. Miatin.
Dohitati. Do, bukan do. Eh, Do. dohitatin. Astagfirullah. Dohikatin. Ya Allah. Dohikatin. Dohikatin. Terus. Kalimatin. Kalimatin. Bakoroti. Bakorotin. Bakorotin. La'atin. La'adin. 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 Togutin. Togutin. Nih. Hitotin. Khitabin. Astagfirullah. Hitobin. Benar. Terus. Rokobatin. Rokobatin. Syuhudin. Suhudin. Suhudin. Syuhudin. Hawiyatin. Hawiyatin. Ha aja. Hawiyatin gitu. Jangan huyatin. Jangan hu. Ha. Hawiyatin. Ayo. Hawiyatin. Kemudian. Mafazan. Mafazan. Mubarakan. Mubarakan. Su'ubin. Su'ubin. Syu'ubin. 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 Lahafidin. Lahafidin. Nurahu. Nurahu. Fajarahu. Fajarahu. Solihan. Solihan. Aliman. Aliman. Iya, bagus. Diulang-ulang lagi ya. Terutama yang tadi tuh. Ini udah bagus di sini. Tinggal terusin nanti di halaman ke-7. Ya. Tapi yang ono harus sampai bagus tuh. 30-31-nya ya. Panjang pendeknya. Tadi sebetulnya nggak banyak yang salah. Ada beberapa aja. Cuman jangan sampai ada yang salah ya. Usahain. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allahnya orang Indonesia pasti bohong. Nggak belajar. Insya Allahnya insya Allah benar-benar mengerjakan. Kecuali Allah tidak mengizinkan. Ya insya Allah saya kerjakan jam 10 mau belajar. Ternyata pas jam 10 sakit perut atau apa. Nah, berarti kan bukan salah kita gitu. Biasanya kalau insya Allah orang Indonesia suka bohong. Kiki nanti datang ya ke Pak Ari ke Sukabumi. Insya Allah Pak Ari. Ngapain jauh-jauh ke Sukabumi. Tahu aja Pak Ari ya. Ya terima kasih. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.